Tariki ni 17 mweri wa kenda mwaka 2025 ngakugwata geni kirinteto cietu cia Meru TV thaa 7 cenarua ndina wirigiro ukwithira uri na muthenya ju muthongi uni rito yakwa uri mbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu ni ati nawe Solomon Ayubu Ndino niwe speaker wa mbunge nene ya kaunti ya Meru netete na mbere na kwithirwa akiuria arimi baja kaunti ya Meru gwita na mbere kwithirwa bakianda kimera kia Mbakando akiwa urimi bwa Mbakando ni bwithiritwe buri na kiguni giki nene kiri arimi na kinya ni kwithirwa bukiguna arimi gukiringanithio na maurimi ya jangi ndene ya kaunti ya Meru. Nguruki Ayubu netete na mbere na ndina kwithirwa agitariria arimi urabomba kutha bakimenyera kimera giki na kinya kubaritana urabageta na mbere kukimenyera muno kinya kagita kaka gutina mbura no mwandiki wetu anteto Jeff Wagituma ari na ciotariria. Nawe Solomon Ayubu Bundi murimi munene wa avocado kuma kaunti ya Meru na kinya uria ni speaker wa bunge ya Meru no ritia Meru gwita na mbere kurima avocado ni araugite urimi wa kimera kia avocado bwina baita nene nkurukia urimi bunge aja kaunti iji na aru avocado ya tukwendia iria kwinya maguta ireta na kilo mo shilingi 40 iji ingia gweta export nayo ireta na between shilingi 100 na shilingi 120 kou ukajotagera uliritha avocado na shilingi 40 kana urine 100 kana 120 then ukona kuringana na kila wikirite kimutu juu then ukona iganto kanini muno na faida iri iguru. Nkuruki speaker ujo na ugite na aguri bakugura kimera giki kia avocado na assurance irampe ni antu baba kwenda tugure avocado that batugure mwaka ya 2037 kwa mwaka 2037 inkwenda kwa assurance antu betu ati kumeketha ritu kambirio ketha next year tuketha twina antu bakuma America aguri bangi bakuma Canada na igachinja thoko yetu ya avocado bei yumbe kuongongera. Ni aria kirikiria mutongeria uju aitite mataro kirarimi bakimera giki kia avocado na mono kubaritana uria bakethira bakimenyera kimera giki kagita gaka gutina mbura. But of course witite gukiarara na kwarou then avocado yikainyiru muno ikario karakario mbera ati very important urawe na mboro ithini gitara gwita mboro che ng'ombe ire chitawa kana chiamburi kana naraigurawa mtu nekire avocado yawe mboreo na wekira avocado mboreo no yo kundia ruji yujo gombo chiara avocado inene na no ukethwa chimbukando chino rito no ntuthai bukona turendia avocado na kilo kuko komba kumenyera avocado kuwekira avocado ruji yako arite ukomba kuwichikira mboreo kungana then ikuga avocado no ukethwa chino rito na chethwa chino rito avocado ithatu ikojuria kilo 1 na kenda murimi omba kuona mbeca kuamba shu antu betu ba Meru that even the county government kuma mwezi wa 10 mbio tuketha tukeya antu mbegu cia avocado nikenda bomba kuongera imera bya mndene na mbere stilo baraba andite avocado mbere ati nara kwina marigo ebeberia marigo jati rutero rumwe avocado gatigwa kungi nara kwina mikima na mitigu ingeja mituntu na mitigu egintwire then ayonite kia bahirwa nikenda avocado juthaje na urubo kungana na kenda yethaje na urubo kungana then tumirimo twatu inge tuthwa tukija ku tutuomba kwija nikenda ni okuritie avocado ethiro ryo nuntu ria kwetha avocado wina miti mingi na kwimbi na avocado wiri then avocado ya nyingi chieja ira chia kwinya maguta antachita kirutero export. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Nabo akariba karama irere gicigo mbunge gia Tigania East ni bethiritwe bagitumire na kumeneria bunene MCA wao urawije kene yarietwa James Mugambi Mungathia o hamwe na gavana wa Meru no mutumanto ethingia ni kiraba kuwa ntuku ya kiumia baire papa ni bombe kwithirwa bagikinyia cukuru ya Laibocha na musafara jongare ya nkuruki ya 20 no tekinya murandi kinya jumojo kiguni bombete kwithirwa bagibakinyire kana kuruguria ntereu tibala kwithirwa bakiaya na shiringi 20 kiri timu cia mubira ira cia cethaga kiri tournament ya MCA uju wa Karama akaribana ndiri betite na mbere na kwithirwa bakiuria gavana wa Meru mutumanto ethingia kwithirwa kibaretera mirandi ya kubaguna mbere kithurano kia 2027 kithirwa kigikinya no mwandiki wetu wa nteto kuma Ruteru Adams Muturia ari na ciotariria.
akari wondia karama gicigo mbunge ketigani Steve chumirite na muthuro na kumba kwitha kimeneria ndionge ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma irombecha kwithira kibuithia ntere intuko ikiumia kirima chindano mubira irombecha kwitha kibangona ne MC wa Karama James Mugambe Mungathia akosara kuona kibuthika kithirikari ya county government ento ethingia ni kwithira uni nda notice wondi ira ingi chionthe aliunga aya na 1 million lakini ndene Karama araya nire ngiri 20 na kuringana na woni ni aibu enene sana ngavana athiatite mbecha ngiri 20 eyete kwaya na ndene ward athiati ngari 64 orire nywete mauta ya milioni 20 na imbecha icha taxpayers pa Meru. To make the matter worse, ngwe thirikari eruta wantuko ya kiumia no te eruta wanju Jumamosi allowances icho ndare antu bawe ntuko chanteri nonga tokerwa akithira intobia county government niraire private entity patu kento kage tumisete buru patu ya karimambaranga kokinya tha 11 tukanjira kuinga no to bakiundu no to bambere gitakira to ekirero batu geto tumaira to tiona wero to karakanya to tolanire buru MCA wetu MC yani riraenda kura yana kiantora nyetora aitora bweto lenga to mwakura lakini rere kuona kura cieto aterikanya ketha kwa anto bari ambaranga aya kare yango kwa elera mpempe ato elera mpempe to ara mpempe na to chuito ya mpempe twinde alafu ala no iba atwe MCA wetu abatuke theko lugera nto ethinki amoni anto baerie abonye bora mthenera bakuria lakini batu no lo iba atwe na atwe thai akame ato ibao kuringana na kariba bawite Mutuma nto ethinki ne thirita kithinki nguine kiburu na akarema kumba kwithira kimenya kira nto bakwenda bakwene thirita gitana mbere kumba kwithira gitumira tongo ba county na njirerete bateri atu turi antu bakarama thinera twenio batwe irake ya kandresi tukaibwa twaneri ithinerui no ntunwe baba wetu wa Meru uratwenwe thai urabatwe mathoni yetu na akiri cietu cionthe imongo yawe batwe turerigirite atwira aka revive mbwao ira imwe inthangarine ira iremerete kwina mbwao ingi iri ntura ita wa Kiaramu nyo iremerete kwina mbwao ingi iri wa muti utikirira wananchi baina thine rui baremerete kwina mbwao ingi linguri antu bachamanitie ne tengero mbecha ntikumya bwete ngatengero ikari kithaka project yu yayanirwo nusu kinyeru ari itakundo rwini antu kwina mbwao wetu ire yabwithirwe ni kiraito ya mpekethi ya thukire ne thukio nli waya ake na solemwe turerigirite hariri into ya biu o atore nyume kwao kwina mbwao ya mbaranga irera tethakia community yonthe imbwao yongwe thuki into ya biu ibio turerigaira batwe aomba kwithira akirivive na itutethia nabio tuterigirite rira twaturite na wingi ura tuyo muthikirira batwe turerigirite mheshimiwa aturetera ka project kaine tumi Mheshimiwa Mutuma kuka kwithira ire tonto ethingeru to mama ngwine baba kira ngaire chenchie wetu nyari to rengere yaro lakini buroka mama no ntokore na thina chencherua inyagoro banjori bawijie ba kwarenge kiripotera Meru TV kuma wondi Karama gicigo getigani Steve Tanta Msimuturia wa Drenja. Na tukitigana na ripoti na gucoka rutere rungi na nawe musiasa Beatrice Karuitha netete na mbere na kwithirwa akiuria Kenya kwithirwa bakia thirikari kanya nikenda ikaechokanĩrie na kuretera Akenya mirandira ikubaguna akiaria Beatrice netete na mbere na kugendera thirikari zombere kwithirwa ikijukia utiathi nombere kwithirwa igitrima ofisi ciena mathina kathumba mathina jara yoithirwa yakijukia kanya gaka nene kwithirwa bagichuira ntaira nguruki Karuitha netete na mbere na kwithirwa gikatha munini wa rais
Justice no Professor Kithure Kindiki akiwa ni mutongeria umwega na antu ni bethirite bakiona mwanya kuma Kindiki haikujukia ofisi no agita na mbere Karwitha netite na mbere kuria antu ba Mount Kenya West kuithira bakigwata thirikari mbaru akibarikania ni bethairo bari thirikari ne kagita konthe kuma rira hutia thibwajo kirunde ne thiguru ya Kenya na thaitiro bakomba kuithira bakisie baberia thirikari ne no mwandiki wetu wa Nteto kia Mutugi wa Kiambi ari na chatariria Beatrice Karwitha otarikamite ne gukanana na ndu acia kimumbere ya janthigurune akiareka gita gwikinyitie mathikone ja John Gikunda ntere cia mbeu no thimenti na arombete mwingi kwigika na kugwata mbaru thirikari ya William Samoei Ruto akibaromba kwithira bari na kumire ne kenda thirikari ikaibangania kumana na mathina bachamanira na jaba kujukia utongeria anta tuira chonde tumwera iba kurekebisha tubae ye nafasi kinyake bake 2008 iri ambererie gwita ngoge after the first term thirikari gatonya na ofisi ne tirimanaga na mantu ja mainge mono especially government kuthithia transition mbere bo set structures mbere bo thithia policies ikwethero kwena changamoto nyingi sana ibo kurikana batonyere inya thirikari ne kwena ukame de mantu na commodities mpempe mengaumbi tutonaga inyamutu irio bionde byari bikonyiya thaiji kauga ugataga inyeria bara bakurema prices sente byamberetie ni aria Karwitha ngurukia gongete munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiuga kumara tonya gitene giki ni kwithirite kuri na ugaruruku bunene thirikari-ini akiromba Mount Kenya West gucokia guoko na njira kugwata mbaru Professor Kithure Kindiki makasi ni jara najo toba ikengoge kuma 1963 non tonde mtu wa masabu ngatara 62 years down na kwera wakerigi kenja getiagage inkoromba akoroba njore ncheke no ntu imbije kwebo nkuona aja rufasi na bange ibete nare nyeri na Murang'a babere nande batochokerie ibatige kizungu mingi era ndemeta kizungu mingi amero ibeje kene na ngoge injaga taka bamuiraria tika bamuthaura credentials yana bamuthamia the late ngogera cheiterwa Kenya rera bare thirikari ne ige gitumete thirikari akibake mwanka thai etherwa kuma kende kyo tonyo ofisi iro barabara eje kwamere kuma 2015 embewe etete gwakwa tukwareanwa na mantu dange da mainge thirikari munene are ute mantu da kangaratana nyatha ko jombu gajarangara tene mwena bubu Karwitha na uritia mwingi gutigana ne bagucioka na kuringira kura tongera bakabaguna ara tukinyetie nande tukarega otega tongere barabe na kithomo kirage kwendekana guchenja sheria cia Kenya kainya kuthithia policy tukenderea kunuguna kiripotera Meru TV kuma mbeu gicigo bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Na tukita na mbere na nteto cietu na ati nawe waziri wa mantu jegie ukarie bondene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen akiaria ari ruterero kaunti ya Omambi netete na mbere na kwithirwa akiwa akenya kurukia milioni 1 batene ibande akiongera waziri ujo netete na mbere na kuona ndi antu bara bonde batene ibande batumba kwithirwa bakiringa kura batumba kwithirwa bagitumira kandi yogima ya SHA kana kinya kuwata motungata yange ya kithirikari na kuweta na mbere kuromba Kenya gutumeria na kwithirwa bakijukia ibande no mwandiki wetu Nteto Jeff Wagituma ari na chotareria. This is a very important day. It is Global Identification Day. Is it called Identification Day? Yes, Identification Day. Yeah, and this is celebrated globally. And after this, we are going to go for a small session of 1 hour before we start our Jukwaa process to celebrate this National ID Day. There are so many people. It's estimated that over 1 million people in Kenya of adult age. And I'm not talking about those who have just turned 18, 19, 20. I'm saying people who are 30, 40, who have not taken ID. It's estimated that over 1 million people are just living within Kenya without ID. Therefore, they cannot be employed, they can't get SHA, they cannot vote. There are so many rights they don't exercise and the benefits they don't get from their own country because they don't have national ID. And it's important that we emphasize this fact
and ask many Kenyans to work together to make sure that everybody gets their is identified so that they can get right services. The discussion we are going to have with chiefs and assistant chiefs, who are actually the chiefs are the ones who play a critical role in recommending persons for identification, is that this exercise, they must walk around all their locations to identifying these people and helping them access these services, including those who are vulnerable, like persons with disabilities. Some of them are just being hidden by family members and they are not recognized and identified, and could have as easily benefited from the support that government extends to persons with disability. Na tukitigana na ripoti ya Jeff tukachokera mwanka rutere no gicigo mbunge kia Buri na rana jumwa kijo munene jirombere kutha jukiumira nturene ya Maigene ira erikirwa nari nara nyombe mwe rombere kwithirwa ikija na kuthira Buru nara family mwe ratigirwe hete na gintu gia gutetheka nakyo ni nyuma ya mwaki jojo kwithirwa jukithi into biao bionde ikiaria families na ndene tete na mbere na kwithirwa ikiromba atongerie kuma rutere neru antu ba wendi bwega na kinyanturi kwithirwa bagitonyera na kubatethe nikienda bakona antu akomama irio na kinyangu cia wikira mbere kana betite na mbere gutwira ntaira muturejo wao orojo kethirwa yugikara mondiki wetu anteto kumurutero Buri mwenda wa Liboni ari na chotariria mwekoro mona rieta mwireki kuma Maigene mito ne wandine akirwe na Buri na tia tena kokurio wa mona twana twawe one nyuma ya mwanki yote kumenyekana kauma kwethia mushiju wa yuonde untu atombete kuono kinyambio yorabo kujira kariba kontoko twina kimako gikinene muno ikwithirwa muturi ucio wetu mwankana ndi gutigintu aratigirwa tikague nako tikanyombe nako gutikio Buru inya bwingo bwategere bukona nyombe unu kare atwinto inya tubia kure ikwa cia bita pakaite kunde turenge ture arekite gutitu tukona ka urito kethira bionthe ibithiri ndira twejera twakaraja na twamberia kurania tukathithia atia nonto into bionthe ibiire tebia kure itukuona ora binyaganite guku tukorania nande tojo mutegenia anwe uguo karinde gurwa nguo ne egwire mwire yonka na turiuga tue turi aturi mbere jange jonde twambe tuciuthuranie tucwire muturi ujo weto nguo kamo mwanki gatiromba kumenyekana tontu uni ndungi ari anja irombonere mwanki jukiuma na saindi Borguru na irio mbugire aja ndageria ora mpumba gutethia na ndaike 10 mwanki juju karjo kuthiria ngugi na rero mbare kire thirikari wa mona antu bawendi bwana utethia mwakoro yo nikenda achokaniria muciyu wawe na nikenda tiela utoro bwawe ni boweta na mbere anguromba utethia kire atongea bara tudurite sare ndikiri ukeba wena kia wantetheria na inya gairemi wandete watethio nontu mwanka tha inya mwana skuru na ntigona nyevyo ndona nyevyo mwike skuru ntinya ngwichiere wiromba itu antu bawendi bwega na atongeria betu nontu twinabo kuma MCA monka MP atukuromba utethio ura tumba gwakira mwakuru ucio kanyomba kangi hena inya mwana wa ngirindi 9 nawe itukuona gukethwa kwina thina nontu nandi ariuga inya stoko kawe kara arekite gatwirio gutiko twinto twawe twa document twa thirikari itwite kuma gataito kakamunda kare nako ibandi ko itukuona kwina thina ene muno macibo najo yomba ura kumba kumwa sisi kenda komba kuona twinto tungi twawe tukusu thirikari jataitu tukwariria na ibandi antu bawendi bwega na bantu rezi nya boito baromba ibu kuona ura gukari ekuru ibageria kwa nya mwiri kino kaguo kamwe kabati kamwe ora wina kabati atigerie ito kato kuga mbunto reje twina atongeria baba inge mono uria kaigua onto bobo neje atutethia nontu ana bawe kinya bana nda ibo kuona nyombe tigia aya mwana omwe nae mwana no athugani nya kumara nontu na ate kumenya ngina gakarate tuchiomieni tugeni mbu na tuteago gugutwitika ito itotethwe ito
ito tethio ito nyo tethio tukuromba ituko kinya twingo ituko ciuthurania uro na kamutuka watwe tumisumari tumirengeti tucuburia bia kuria mwanga mantu maceja moro ceja coke urajara kari. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Na tugita na mbere nati nawe ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia na rekete kuruguria utumiri bobweru wa mashini njeru ria yumbite kwithirwa igikinya cibitari nene ya Meru level 5 na ni mashini ya CT scan iria kurikana cibitari numbite kwithirwa igita ngugi ko kagita kamya keri ete na mashini ije nontu burabo gwiriti antu kathumba nontu nande antu baba ingi bakomba kwithirwa bagitethukira akui nigo kwirikana kwa wacie kwa mashini ndene cibitari ije ni kuratuma antu baba ingi bakithirwa bakithangika muno na kwithirwa bagita gutwa utungata ba mashini ikiri cibitari cia antu kiumbe o amwe na kinya kwithirwa bagita ndugendo hinda je nikenda bomba utukona utungata ba mashini ije na ndeni ko kwirigirwa antu kathumba bakomba kwithirwa bagitethuka na batumba kwithirwa bagita kuraja kairi nikenda gutwa mutungata jau no mwandiki wetu anteto mutugiwa kare ari na cio tariria. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na arua na ruguretie machini enjero ya CT scan kere cibitari nene ya Meru njeneru aria ugite thirikari ya weri mustari na jwa mbere kwagirithia utungata kire rwangi rwa ugima bwa mwiri. Nataka niwashukuru nyote kwa sababu ya kushuhudia historia ya kuinua hospitali yetu kupitia ufanisi wenye tumeleta katika hospitali, kuzidua ufanyikazi wa CT scan katika hospitali yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital baada ya ukosefu wa hiyo mashini kwa miaka 2.5. Saizi tunaomba watu wa Meru na pia wale wa kutoka nje ya Meru waje hapa. We have the state of the art CT scan machine in our hospital that is ready, and our staff are ready to serve and give the best health services to our people from Meru and beyond, because this is a referral hospital that serves like the entire region, eastern region. We know we receive patients from Kitui County, from Makueni County, from Isiolo, from Laikipia, from Garissa, and they are all welcome. Now we have a great medical equipment that has been lacking for the last 2.5 years. Tunawakaribisha nyote mkuje, tuko tayari kuwahudumia kama watu wa Meru na pia kama hospitali yetu. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mwingi, nataka kuambia CHPs wetu boeri tangu nzongi muno. Ni aria waziri wa ugima bwa mwiri ndagitari Dennis Mugambi kire thirikari ya kaunti ya Meru augite riri tagaria rinene thirikari ya kaunti kurukite kire kwagirithia utungata miaka 3 mantu jau jatengi kumbika anto baraumaja bageta Nairobi bageta nangi gwita kuringwa mbicha ici group cia WhatsApp ira to formete batwe cia guchanga mbecha ici i group nyingi muno but nande mheshimiwa governor nguchokeria nkatho ni onto gutunokia murigo ju na tukomba gutethia antu betu na njira ingi tiguchanga mbecha cia CT scan jonto nande CT scan iriringwa utheri na shaja cibitari ici ni ndeto igiki ni murungamiri munene wa cibitari ici ndagitari Bernard Mureithi akiuga riu rugendo rwa gwita kuraja rukugitagitwa ambuge na arua ikigurwa gukunene muno ki community yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital tumbite kugwata one of the newest machine that is AI modulated kenda tumba kuthithia diagnosis kumba ki machine yu tutiumbite kwithwa twina machine ije for the last 2 years miaka 2 na nontu bo antu betu ibombite osafa muno nontu bwae tutiro dara twinio turaikaia aje betu ome na ni aje barai rimwe betha bena accident bakwenda kuthimwa haraka na machine yu tutiombete kwithwa twinio lakini ntukwena arua tukuomba kuthithirwa commissioning the newest CT scan
iria yumite nthiguru ciao mereti around this region. Kiripotera Meru TV kuma cibitari nene ya Meru Njenero gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na utuma tukomba kuthwa tugikira gatanta nteto cietu thaa mugwanja ciana na arua nga kwendera muthenya yu muthongi na yuyuri itharimo bimwathani kwa maruka mitambone kwina mantu jangi kathumba jara tukuthuranirite mwankira ntuku ingi mwathani enda ukati wa bwega ukambita jeri wa cheupe.